Желательно, конечно, чтобы газ был. А как же без газа? На электричестве далеко не уедешь. Поэтому хотелось бы, еще бы лучше, чтобы природный был. Но все упирается еще в цены. Какие будут цены, расценки. А так бы очень хотелось. من عشق منطق کننده نویه 92 درباره گاز شما سوال داده ما در کار اینه که خیلی که در نزدیکی ما نیست همون سیستم ما امکانیت نداریم که همون گاز استفاده بریم Газ در کار برای اینکه صبح بند هست. Ну, конечно, нужен газ. Газ самый лучший, чем, например, электроэнергия, газ лучше, там быстрее можно готовить. Все нормально, сейчас дорожает свет. گاز در کار چی بدر؟ برای چی در کار؟ از سیسر آفز مافوس میکنم. نه по фикрам газ чи майда ча дорам, худам хал мирам туркнада мебиям. Барай хавай. Приготовить продукты, пищу, чай скипятить, в конце концов. Так как у нас другого источника энергии нет, кроме света, который редко в зимний период бывает. ما حاضر رفتی شرایطی نداریم که پرداخت گاز رو سپاریدن ده برای همین محکم شده که اگه کوشم مدام با نفس داره مثال قشلاق ده علوی هم مشای میشه